Panjenengan, Mbah. Oh iya dong. Tunggal tok piye lho rokon? Iyo. Mula kara bareng nasihat. Caran sampean ajelingkeun nur nikah. Laro apa lapar. Nor, kebiakin kopi nih. Iya, Pak. Ngocak sun beda apa? Sampai nak keringan jalan teh. Hah? Keringan daerah mah. Duh, demam kuter ya. Andi anak praban itu torot di tibian. Punten, Mbah. Orang ajar. Yuk. Mun kere nak bede jalan segempa. Cak leng-leng nyari semelarat. Maksud, Mbah. Lo ngerti dia le. Pokoknya dendek neremeng kok. Jamin beres sekabina. Wajar tadi.